Perlok te kani am kalong ka badan kam bah ya nakabanta jungi ki creator ma ki digital creator ma bangi keren marwe po kamera. Teng ki bro ki ong ba pe utai bro la bit. Ki ong bo la bit toy bro marble ukran marwe. Bun ki bro ki ong ba ki ong yang amo bang keren marwe. Haj nga keren marwe kede ki jing sisa bang keren marwe. Nre pada kalong kumne kan. Ladang keren marwe makanaru. Dan teki bapet yang ini mah dan bapet yang ki content creator mo dan ki bapet te kumut ba kejing keren jung marwe kumut ba kawan ra jing tip kawan ra jing mentoy ya gitu bapet ya ki bapet mo ya ki bapet kumut ba kawan ra jing mentoy kan hoj teng mo bun ki biru ki ong ba kum bala bit bu keren marwe ndrengan ong epi bida perlok ba ngihaban keren marwe ngihaban le beji kan ban keren marwe nomor ba kadon kam te yang ki creator mo ki creator lada kim keren marwe te keren bat no kan ndai ngihaban keren marwe te wala kataru wat slay kata lada ki bro ki kenya pi ba bi keren marwe wat slay mudur be ba pikiran sibu pikiran apo kamera kamne ndai te mudur be ba pikiran bat no re bat no pikiran bat utu ubro ba pio I apo ka kamera de pikiran bertu te kan iu ya kata mo beli pindak selai kata ba pikiran marwe kanam selai kata mar beli dan kamban keren marwe wat selai pikiran marwe lada ki bro ki ong pikiran marwe ko bijro om lele wat selai kata lada ki bro ki kenya pi ba ubit pikiran marwe ro I can kenya pi na mar beli kin don hi te ki ba pet ya pi om ba pikiran marwe bet kum tu andre salendat dan pun bak ki bapet salendat kamtam gitu ki balalong viral kamtam gitu kamtam gitu ki balalong mo balak kambun follower kumut ba ki bun ba